Boleh pisan aturan di tiang ajang ring pamilat sana sampul pemilihan tampil wau jurusan ambil konsumsi droine ring stand panitia durung umbo karo puniki jagi pelaturan. Oke, saya makin karo jagi kelanturang antuk pemilihan sana memulihkan nomor undi setiman. Sampul saya ke jurusan. Mimpi Dewa Ratu, subuh pedang pias alit-alit meme dini jegek kelawan bagus. Nih ngajak makejang, jadi meme lakan satu belah-belahan jenik negara. Sakewala, edonya jening tiap ni ngahang meme satu. Jening ajak makejang. Sedurung meme mesatwa lan bareng-bareng ngerestiti bakti ring itu sang yang widiwasa melarapan anggo puja pangastungkara Om Swastiastu. Alit-alit meme ajak makejang nejani meme lakar mesatwa ane memurda iluk dagang melah-melahan jening ajak makejang ningah meme jani lakar mesatwa. Ada kone ketuturan satwa iluk dagang. Kecerita yang dawak dumun wenten juru boros mewasta iluk dagang. Lihatipun salah, raosipun bangras dengkak-dengkek solahipun nyampe kadi aku. Gaginanipun suai-wai wantah meboros ke tengah alase. Sedek dina anu iluk dake sedang metuturan ngajak piana kurenan ibu. Loh, buen mani beli lakar ke alase meboros gak enang beli bekal ane jangan-jangan ilo cuma ngoyong ngempuk tusing dadi milahan genten iluk dake mebesen. Nah beli yang kecuma ngoyong ngempuk pianan ke yang kasih milah-milah sakit wala perang tiang ini bekal ngon tiang beli darah nasi kagak enang tiang beli bekal ane jangan-jangan apa beli kamu ke tengah alase genten kurenan ipun iluk dake. Alit-alit meme aja makejang ane jani keceritayan nuju rahina panglong ping 14 nemoning tilam kepitu semengan pisan iluk dake subeluas ke tengah alase. Nekat itu di tengah alase iluk dake nyagi yang piranti sane jadi angin meboros. Nanging ngantos ketengahi iluk dake nenten manggehen punapa-punapi nenten wenten buron. Raresipun iluk dake ngerereh kena sane tiosan ngungsi alas ripit. Nah sane mangke iri kering alas ripit iluk dake nyingah wenten telaga toyane ening pisan medaging tunjung manca warna. Iri keraris iluk dake nyantosan burung sani keabdian.
Engsep sang surya ilup dakan nalar wentan manggihin buron ibu nentan boleh punapa punapi raris ibu ngerang-ngerang beh yen kene undoke yen jani awake mulai sinah lakar kepetengan awake jalan bahaya nelakar kepuk ngade nang sebodini awake niap kenten ilup dake ngereng-ngereng raris ilup dake ngererah genah nina ipun nyingak wenten taru bila ageng raris ipun mongkot taru punika tol ngesir rincarang tarune dan kerasa wengi sampun jagate ilup dake merasa arif metu ajereh ring manahipun yeningipun nyeriat akide sinahipun runtuh nang kaya rarisipun nyekenaya kepipik daun bila punika tur kesindungan ring tengahing telaga sambil ipun mipik daun bila punika merawat-rawat rasa ring manahipun ilup dake geginahipun dados juru boros raris ipun saja jele saja dikasawake dari jelemu sewai-wai meboros memati-mati buron tanpa dosa nah ane jani paling menah suwun subuh awake nyemangkai meboros kenten ipun ngerang-ngerang wengine punika galesang sadua risampun ngedas lemah geles ipun tedun saking punyantarene raris ipun mewali budal ke pondok ipun ring pondok ipun kuranan ipun ilup dake sampun nyantosang sambilang lunasica durung puput kuranan ipun lunasica saget ilup dake sampun rauh ring pondok ipun ilup dake raris kejak-jagin oleh kuranan ipun weh beli ilup dake beli kijai sanja dibeli tu saya mulai ada beli ilup dake jelek-jelek bayu tiang di rumah beli dengan kosong hijau beli di sanja tu saya mulai kenten kuranan ipun metake loh beli anak kepetengan itu di tengah alase beli sing manduron yang beli mulai bayar buat beli di jalan ngadenang subuh beli di tunginang soke wala lo sambil beli megadang beli ngenah-ngenahang dewek lo saja jele saja solah beli neda di jelemo lo memati-mati buron tanpa dosa nah ane jani beli lakar sumut nyemakai meboros lo kenten ilup dake ngawit punika geginan ilup dake mangkin wantah metetanduran ring Tegali alit-alit mimi ajak makejang gelesang sadua kecerita yang mangkin ilup dake sampun lingsir ipun ketiban sungkan sangat pisan raris ipun seda layon ilup dake ke upokarain ngaben ngantos nikah manut trestan ipun sepuput pulah palih upokaro punika raris melesat atman ilup dake nuju teleng marga sanga ring teleng marga sanga atman ilup dake bengong nenten unik ring bijak kena san ketujuh raris rauh para cikro balok ngoros atman ilup dake kebak tetanggil ring ajeng ide sang suratmu
Cai atmo nhìn adan cai ne apa geginan cai ne di mercepadu kenten ide sang surat memetake wasan titiang wantah iludake geginan titiang meboros kenten iludake masam. Nah, yang itu solah cai ne jele adane tu nyalanin himso karmo kamu cai itu melebok cai satu stiban di kawahe kenten pengantikan ide sang suratno raris rauh paro cikrawala ngoros atman diludake kebak tering kawah candra gomuko tanpa sangka rauh para surap sarari telangin margi sange kautus oleh ide Betara Siwa jagi mendak atman iluk dake para cikrabala sami nenten kayu nyerah raris metuyu daramas kasor para cikrabala atman iluk dake raris kegayon kegenahan ring jolik mas katur ring ajeng ide Betara Siwa sani mangkin ke cerita yang ini kepunika kepireng oleh ide Betara Yamo raris ide Betara Yamo tampil ring ajeng ide Betara Siwa Nuna Sugro titiang Ratu sane ngardi awek-awek jagat sane mesolah becek boleh linggih sane becek sane mesolah kaon boleh linggih sane kaon iluk dake mesolah nenten becek nyalanin himse karmo dados ipun boleh linggih sane becek ratu kenten ide Betara Yamo mentakir uduh dewa Betara Yamo ada dewa salit arsa saja iluk dake mesolah nenten becek nyalanin himse karmo nanging nuju panglong ping 14 nemoning tilam kepitu ia subah ngelan beranda angona nebus dosane mengkejam mejagra rikalaning panglong ping 14 nemoning tilam kepitu dawa punika sedang becek nira ngelar yoga maka mahawinan rahina punika keucap rahina Siwa Ratri tileming kepitu maka suksumaning ring sekalane jagate kepetengan maka niasa manah peteng sane ngardi manah peteng punika wenten pepitu sane muasta sabda timira kepetengan manah punika sane patut kegalangin antuk mejagra ulengan pikayone majang ring itu sang yang Siwa sane melinggaring linggane becik anggen suluh urip semangdane nenten katung